Capítulo 6. Echemis. ¡Ya domingo! Virginia, su día favorito. No te intrapó, ni solo caliente, ni aloe. Ya domingo estaba para sossegar. Cana, planta maíz de bomés un hofi, hasicas limpi, conversar y balia. Gente estaba passa por porta para conversar. E gente mujeres estava busca agua for diepos, llena com agua. Banda de arroz de barrio cercano de Mayveld, panan lava paia. Riba de domingo, Virginia estava queda en sombra más tanto posible. Oro solo estaba menos fuerte, e estava baicana, con plácido y amoroso, buscando noticias del pueblo de Oranjestad más allá. Siempre estaba en noticias de Corsou y seguro de Venezuela. E historia nan, tocante gente nan liber na Venezuela, estaba Virginia su historia nan favorito. Venezuela ya acaba de tener 40 años sin esclavitud. E día de escapa y viva en libertad, sin humillación de esclavitud. Estaba parece un sueño para Hopi gente. Virginia y Julián Hopi viaja estaba wak otro. Ahora nan estaba escucha historia nan aquí. Estaba gente que a conta que na awak hicieron de Venezuela por el punto más pasado de Aruba. Así na cerca libertad estaba tata. El pensamiento de vida de un país desconocido en horizonte. Estaba uno atractivo, pero también espantoso. Hopi viaja, nan estaba gara es nan kuahui. Promete que na a pone pia mes de boto y subir la man. Julián estaba quersa turcos tocante intento nan de escape aquí. Unda nan hay un boto. Con el corriente de la man estaba tata. Con vida estaba na Venezuela. Aber también tin pensar de hace Virginia y Eddie pondrán en fluistermento. Pero Julián no ha reaccionado y no ha papi más de ese. Ya domingo anoche, nanda toca tambo. Ya domingo anoche, nanda toca tambo. Gente hamber, gente mujer y muchanan, tur tava balia y canta junto, riba ritmo de tambonan. Virginia tava gusta balia. E sempre tava un prome pa bula lanta y batiman. Ora e tocado de tambor tava comienza a tocar. Yang y su familia también tienen un ritual de tur de domingo. Mainta nan tava bai kerki na Oranjestad. Vestida en ampaña de más bonita y a tarde nan tava bai de visita na casa de otro shonan. Virginia tava wagnan bai. Sentada en kitrin kunang kabay biyaw delante de je. E dama nang vesti nete com sombre e sentar riba ng sapato nang. Senhora Susana, com su wire coro blau e Yang, com su sombre de tour de domingo. Pero tava falta hopi ainda prometo que se passa. Ribe de domingo, mas ainda trempan aqui Virginia tava saco bira dia de suspenso. Ela começa a vestir panha ante ela reparar que su chemise abre mais ainda fora de outro. Ela mara su lenço de cabeça, prete bombom e aguanta todo su vlechten. Para não cair em sua ona. Estava como se fuera estava preparando su mes para algo. Que lo requerí todo su speed e agilidade. Puxe, ela cana passa tudo isso. Vai em direção de casa grande. Ei, tranquilidad profundo estava reina ainda. E alucinan estava será ainda. Tur lo que estaba tende estaba el sonido de viento que mishi e matanan de watapana rondicas. E blachinan mata
E blachi matanan estaba ta balha mescosco barbolet verde chiquito de viento. Virginia estaba ta fija su vista ribetera bau de su pianan, para estar seguro de cada paso. Para no trapa arriba algo, manera un rama de mata seco of un día tantísimo de sin venan, que ta sali cara runs de temporada de aguacero. Cuhope cuidado, ela cana banda diekas. Estaba tasá, cu bomba Amanda pone algún palo de entera para atrás diekas. Cu capulla jerek me mei dinang pa colga paia. El lavador de paia de barbolia estaba ta colga e paia nang de família enang. Pa pone nan seca. Turcos estava ta colga ainda. Pa sobre e aguacero a muja e paia nang. Estava ta questão de guarda solo sali. Pa seque paia na muja de frega de ovo. Na meio metro de distância de cabuia de paia Virginia a queda para. Ela sente e músculo de seu neck taspan. Ela começa a la rosea mais lige. E chimis nan die senhora e sua mulher estava ta guaya de viento. Maneira de hala de para agita. Banda dinang tata tinha calção grande, preto e camisa de chonhang. No duda más, Virginia pensa, ela jala rosea profundo e a cara vai decidido de direção de Payanan. Pouco a pouco, ela passa man arriba chimis nang kutauta balha de ambiente. Tauta tem sombra, também com canchi de exom. Turcos tauta seco caba e tauta sente limpo e suave. Virginia tauta estudia chimis nang de cerca. Es un ki? Ela pensa. Ora ela wake chimis com flor chiquito corá. Corá tauta su color favorito. Ela wak rond si tata tem gente e ela arranca chimis de acabuia. Com seu outro man, ela coi sombra. Lihe, ela esconde e paina bau de sua saia quebra. E quer correr bai, ora ela wak rei de sapato na e porta de para trás. Sapato! Vap, ela coi e par de sapato de Miss Marcha. E rei mais chiquito de Xongyang. Ela loura e sapato nan de paina com ela esconde bau de chimis quebra. Pouco a pouco, ela sluip bai. Te ora ela chega par de metros leu fora de casa. E ora aí sim, ela arranca na careda. Su coração tata bate duro de sua garganta. E tata tem e sapato nan e a chemise de grip duro teni. Tras de barril de aguacero, ela há lugar de esconde. For de einan, ela va com pouco vida a começar a landa back rond de echosanan. Algum gente mulher a começar a barre a suela dilante ng chosa e mucho na mais chiquito tava ta correr tras de gai. Pa gai, já domingo tava ta dia menos leuk. Pa sobre mucho nan tava ta sa precis onda pa hanye e nan tava ta gusta correr su tras na grito de harimento. Virginia não tava ta worry com sei. Lo que tava ta necessário a tava ta pa executar el resto de su plan. By cas, estava impossível, mas a Juliana estava até seguro e ele não está de acordo com o qual ela hace. Quizás ele hasta quite para na forge e venham back. Virginia estava tem melhor ideia. Ele vai ser que eu Flora. É por ter secreto seguro, ou? Virginia a pensa e ela sigue seu caminho ali. Ela passa su choza e, ai Deus, ata Juliana ei. Quando acaba de começar a bari, Juliana risa cara, ora Virginia passa by com spit.
Te acrato, Virginia grita. Me te ayuda yo Frau Flora un rato. Prometo Juliana por abrir su boca para avisar algo. Ya Virginia asomenta. Virginia hace mescos que enawak Juliana su cara. Coyen de pregunta. Pero en su cabeza estaba tatende Juliana su stem te pondra. Y con Virginia te cana extraña así, ¿no? ¿Y qué coisa esconde bo de su saia quebra?